Una sweswi ni lava ku tlanga slow beat na cubase. Then first of all lexi ni nga xi endla ni cince ngoma ya gospel ni yi vuyisa ka Xitsonga. Kick ya mina yi famba in this way, speed is 100, and then ni vekela ma swi twa ku ne lexi fambelana na gospel se ni yi cincile. Piano leyi leswi ni yi tlangisaka swona loko ni tlanga risimu ra gospel, lava ri tivaka risimu ra Jesu u na mandla ne. Ni fane ni endla te ku fana marimba ma ledi lawa. Busy ya mina yi famba in this way. Ya lava kota ku chaya ni va ta swi twisisa ku leswiwani la leswi ni lava kota ku chaya va ta swi twisisa leswi. Lawa ni endlela ku busy ya mina yi sounda nice, like loko ni ti hlanganisa to yi humesa sound yi vum 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 yana, like loko a ni ri na ti-software a ni ta straight a ni ta yi endla ku yi va na mpfumawulo nyana la ya. Ni tlhela ka nghoma ni mi chayisela ni mi twisa leswi yi fambisaka swona. Then ngoma yona loko yi helelini yi famba in this way, yi sounda so. Mani yimela ti-delay ti rhanga ti yima ti tlanga ti hela hinkwato, ni ta mi tlangisela yo mi yi twa kahle leyi.